Hi! Basta karon nos vídeo di Siman pasa onde conosco ng Wow Cosmetica pa wak e koleksyon grande di Hut Kunantini pa asinos haya the perfect gift pa Pasco e também na propone din saco mas cute mes pabo. Pero, mi também mostra boso como usa e products ng aqui, bo po haya na ding set. Dus depende kiko abo gusto se bodo usa scrub, of a shower gel, of a shave oil. It's all up to you, pero bo po kombinan ng tami man cotton candy, tropic glow, coco colada, watermelon, blue lagoon, Moroccan rose. Dus bo po mix and match e holor ng ko abo ta prefera. Pero esun di watermelon ta actually my favorite. Bo kung eta, e textura to super dulce pa sa di suco mes, pero e holor ko eta bin ko ne, oh my god, I love it. Pero essa aqui, me personally to gusto scrub pro me, this is me to usa e shave oil, mani ma usa scrub di watermelon, this ma usa e shave oil di vanilha, e depois ma buy back na e shower gel di watermelon. Essa aqui tá como mais nice mes, e tá rolê super dulce, pero tem diferente sabor, depende que abo gosta, que abo da preferar. Timbia mi echt no porque dos meus sabe que tur cutini, pero a parte de sei tinha sugar face scrub também. Then diferente model, pero wake textura, wake color, I love it. Mani, essa aqui é um super nice gift que eigenlijk tur hende po usa. Depois que po hasi turbo rotina de banho, po propone e body butter e just wake textura e holota amazing e talaga glow mas nice mes riba bo cuero. I love it. So these are the products that you can use para self-care day, ding banho, yung recalito masha lick. E cada riba e campanha de Hut onde kubo compra 2 produtos de Hut, bota manda bo recibo na 5945860 kubo number. E número de telefone botin chance de ganhar um spa day for 2, um Fuji camera e 150 florin de wow. Bye!